umunyamahirwe wowe ufungwe iki kiganiro cya Update Trends. Aka kanya tugiye kubwira ibintu utari warigeze umenya cyangwa se ibintu bitangaje byabayeho mu mateka ya football, mu mateka ya ruhago, bidashobora kuzigera byongera kubaho mu buzima cyangwa se kubaho kuri iyi si tugezemo, muri iki binyejana tugezemo, bidashoboka kuba byabaho uretse wenda kuvuga ngo bya bitangaza by'Imana. Nkomeza kubashimira mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Update Trends, mumenye ko muri abaterankunga bacu bakadasohoka, muri abantu bakomeye kuri twebwe, mujye mwumve ko muri tubashimiye kandi mukomeze kudusapotinga kureba ibiganiro byacu, n'ibikundo share, like, comment, ubisharinge n'abandi bagiye batandukanye bakomeze kugenda bamenya ibyo tuba twagiye tuvuga bigiye bitandukanye. Kandi nyaboneka ukwe na subscribe niba utarayikora, niba ukomeza kugenda twumva witurije, turagusaba nyaboneka ngo dukandire kuri subscribe kugira ngo twese tubashe kuba twafashanya, kuko natwe ari byinshi tukubwira by'amateka tuba twacukumbuye kandi tukomeza kumva yuko ni ingenzi kuri yo kuba wabimenya. Ariko natwe nyaboneka dufashe inkunga twebwe wadutera no gukanda kuri subscribe. Ubu rero ugiye kubana nanjye, tugiye kukubwira uduhigo 10 twabaye mu mateka ya football dushobora kutazigera twongera kubaho mu myaka isigaye y'ubuzima, kiretse bya bindi bavuga ngo ni ibitangaza by'Imana. Agahigo ka mbere kabayeho mu mateka ya ruhago cyangwa se mu mateka ya football tugiye kureba, ni umukinnyi watsinze ibitego 1282. Nyimuvuga aka kanya ushobora kuba wamwumvise, kuko uyu ni umukinnyi, ni muri legend of football, benshi banamwise umwami wa football. Uyu nguyu ni umugabo bita Pele, no umunyabrazil, ariko ubu ni inkomoko ye ni umunyafrika. Ariko kubera bya bintu murabizi kera ku bantu bize history, bya bintu bavuga ngo slave trade, kumwe bajyamaga n'abacakara, baragiye iwabo bajya muri Brazil. Bageze muri Brazil rero niwe yaje kuba yavukira, ariko kuruhu ni umwirabura. Ariko uyu mugabo yari umwami wa ruhago kubera ko football yakiye ni football idasanzwe, ari mu bantu batwaye iby'isi bitatu, yatwaye ibikombe by'isi bitatu, naho ni umuntu wari wakora ibyo bintu. Rero yaje kuba yatsinda ibitego 1282. Ariko uyu Pele Imana ikomeze no kumuha iruhuko ridashira kuko yitabye Imana. Ariko ni umuntu ukomeye cyane, kuko nugenda ubibona nk'ubu ngubu mu Rwanda dufite Pele Stadium. Ibyo byose ni ibintu byo kumuha icyubahiro ndetse no kumuha credit akwiye bitewe n'uko ibintu yakoze ni ibintu bidasanzwe. Pele ubwe avuga ko yatsinze ibitego 1282 mu mikino yose, ndetse hari n'ibitutarabazwe kubera yuko nyine kera ikoranabuhanga ryari rikiri hasi, hari bishobora kuba bitabarwa. Ariko nk'umukinnyi bundi avuga ko ibyo yibuka cyangwa se ibiri recorded ni ibitego 1282. Nyaboneka ibi bitego ni byinshi. Murebe ukuntu nyine Cristiano ageze mu bitego 950 na bingahe, ariko reba ukuntu nyine akanya abenshi bakomeje kugenda bavuga ko ari we the goat bitewe n'ibyo bitego. Ariko ibaze Pele watsinze ibitego 1282. Urumva ko ni ibitego byinshi cyane. Ibi bintu bishobora kuza bitazigera bikorwa n'undi muntu uwo ari wese kuri iyi si. Agahigo ka kabiri ni umwaka w'2012 wabaye umwaka mwiza. Umukinnyi wacu dukunda, umukinnyi ukomeye cyane wo mw'iki kinyejana nawe witwa Lionel Messi, yaje kuba yatsinda ibitego 91. Ubwo ibi bitego n'ubyumva harimo ibyo muri La Liga kuko yakinaga muri Barcelona, nyine amashampiyona yose yitabiriye, za Champions League, ibikombe by'umwami, za Copa del Rey, ibikombe nyine byinshi bigiye bitandukanye yagiye yitabira. Mu mwaka umwe nibwo yaje kuba yatsindamo ibitego 91. Nyamara kuri Ronaldo bamugereranyaho nawe nubwo afite ibitego, ari ufite ibitego byinshi ku bakinnyi bagikina kuri iki gihe, ariko ibitego ntabwo yigeze bitsinda muri sezo imwe. Urumva ko aka nako nagahigo gakomeye cyane. Ibitego 91 ni ibitego byinshi, ibitego ni ibitego byinshi. Nyaboneka ubibaze cyangwa se ukareba kuri iki gihe abakinnyi ibitego bari gutsinda, urabibona ko nta hantu bihuriye. Aka nagahigo gashobora kutazigera gakibwa n'undi muntu uwo ari wese kuri iyi si, keretse rimwe tuvuga ngo ni ibitangaza by'Imana. Agahigo ka gatatu ni abakinnyi batanu n'abakinnyi ntabwo ari batanu, ni abakinnyi ahubwo bakinnye ibikombe by'isi bitanu, bamaze gukina ibikombe by'isi bitanu. Uvuga ukuntu ibyo bikombe by'isi ni byinshi. Nyaboneka ni byinshi, ariko nyine barabikoze, niyo mpamvu biberwa nk'agahigo. Harimo Messi, harimo Ronaldo, harimo Buffon. Nyaboneka aka ni agahigo kadasanzwe, kuko ibi bintu birakomeye. Uko nureba urabona ko bisaba imyaka myinshi, kubera ko nimba ubizi neza icy'isi kigira tamoro y'imyaka 4. Ngaho rero ibaze gukina igikombe cy'isi cya 2006, icya 2010, 2014, 2018,
ndetse na 2022, ndetse turabona yuko Ronaldo cyangwa se na Messi bashobora kuba bazanakina n'icya 2026 nako bazanagikina nta kabuza. Urumva ko iyi ni record ikomeye, aka nagaye gakomeye aba legend bacu baraciye mu buzima gashobora kutazigera kongera kuba kabaho, kubitewe nuko football no mukino usaba imbaraga nyinshi cyane, bisaba imbaraga nyinshi cyane ku buryo ki gukina iyo myaka yose nimba uri kwibara neza uri kumva ko harimo imyaka 20 kuko njye naca imyaka 4 imyaka 20 kwimara ugikoresha ziriya mbaraga nagego kadasanzwe. Icyakane ni igihugu cya Brazil cyabashe kuba cyatwara ibikombe by'isi 6. Nyaboneka ibikombe by'isi 6 ni ibikombe by'isi ni byinshi, harimo ibyo 3 nakubwiye byatwawe hagikinamo Pele, hari n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko igikombe cy'isi ni igikombe gikomeye ku buryo ki abantu benshi ari kuvuga ngo Ronaldo si goti bitewe n'iki ntago atwara igikombe cy'isi, ariko Messi yaragitwaye umwaka ushize cyabereye muri Qatar. Niyo mpamvu rero igikombe cy'isi ni igikombe abakinnyi baracyubaha, ni igikombe kidasanzwe kiba gikomeye. Niyo mpamvu rero kuba wabona igihugu nk'iki ngiki gifite ibikombe by'isi 6 nyamara hari ibihugu byinshi bikomeye bidafite na kimwe. Iki ni ikintu gitangaje. Nka Portugal Ronaldo akinamo nta gikombe cy'isi na kimwe igira. Can you imagine? Ngaye bazero ko wabona igihugu nka Brazil gifite ibikombe by'isi 6. Ako nako nagayigo gakomeye, wenda gashobora kuzageraho kagakurwa Yesu n'abatanga kuko imyaka ni myinshi kiri imbere n'ibindi bihugu bishobora kuzagera bigitwara, ariko akakanya karafatwa nk'agayigo kadasanzwe. Agayigo ka gatanu ni imikino 310 mu ikipe imwe mu mwaka umwe. Umunyezamu bita Rogerio Kenny mu 1997 yabashe kuba yakina imikino 310 mu ikipe imwe mu mwaka umwe. Aka kanya kwa kundi usanga ikipe yaragiye yitabira ibikombe bigiye bitandukanye, championnat y'igihugu, izi Champions League, nyine byinshi bigiye bitandukanye. Umunyezamu w'ikirangirire wa Sao Paulo yakinye imikino 310 mu mwaka, ibintu bidashoboka mu mupira w'iki gihe bitewe n'imiterere y'amarushanwa n'imibare y'imikino. Kuri iki gihe ukuntu amarushanwa panze urareba ugasanga Premier League ifite imikino 38, nyine ugasanga ko iki gihe imikino ni mikeya, ariko kuri icyo gihe imikino yari ikiri myinshi ku buryo umunyezamu yakinye imikino 310. Urumva ari ikintu gihambaye kuba atarajyaga avunika, kuba batarajyaga abanza bench. Urumva ko nagayigo nako kadasanzwe katazigera gagira umuntu ushobora kuba yagakuraho ku bantu kuri generation iki gihe, ko kwigira urebye imibereho yacu ibiki ntabwo bidufavoriza cyane kugira imbaraga nyinshi cyane nk'abantu ba kera. Agahigo ka gatandatu ni umukinnyi watsinze ibitego 5 mu minota 9. Uwo nta wundi ni umukinnyi witwa Robert Lewandowski. Ubu ngubu bari gukina mu ikipe ya FC Barcelona, ariko icyo gihe bikoze ari gukina mu ikipe ya Bayern Munich mu mwaka wa 2015. Muri Bayern Munich rwose ibitego yabitsinze, kandi ndagira ngo nkubwire ngo ibitego yanabitsinze asimbuye, kubera ko yinjiyemo ku munota wa 51 yageze ku munota wa 59 ibitego 5 bimaze kugeramo. Nyaboneka ibintu biratangaje, ibintu biragoye, ibintu bikomeye. Ibi bitego 5 muri match imwe ntago ari uwa mbere bitsinze, ariko kuba yaravuze ngo yabitsinze mu minota 9. Keri imagine ibaze iminota 9 gutsinda ibitego 5. Aka nagago gakomeye cyane kadashobora kuba kazagira nk'undi muntu ushobora kuba yagakuraho mu bagezeho mw'iki gihe. Cyetsa byawe ni nakomeje kugira nkubwira ngo cyetsa niba byabitangaza by'Imana, ariko twege dukurikije ukuntu formule y'imikino imeze, dukurikije ukuntu ubungubu abantu abakinnyi b'ikiye turi kwabona akagayigo gashobora kutazigera gakurwaho n'undi muntu uwo ari we wese. Agahigo ka karindwi ni imyaka 24 ku mwanya wa mbere ku isi. Brazil buriya FIFA buri mwaka ikora urutonde iri kurankinga amakipe bitewe n'ukuntu performance yagize muri uwo mwaka, cyangwa se abakinnyi babo performance bafite. Rero Brazil umwanya wa mbere umazeho imyaka 24. Buri gihe bigaragara ko ari iya mbere. Nyaboneka Brazil ikomeje gucudurirwa twinshi. Brazil akanya bigenda binagaragara ko uzarebe nicyo gihugu kiri kuvamo kibamo impano nyinshi. Aba ba Neymar nabo muri Brazil, ba Vinicius Junior nabo muri Brazil, ba Rodrigo muri Real nabo muri Brazil, Pele no muri Brazil. Mana ni benshi, ba Ronaldinho na oya sorry ariko ni benshi bo muri Brazil. Na Ronaldinho nawe ni ibeshye ko Ronaldinho no muri Brazil. Ibaze nyine izo mpano zose zikomeye gutyo, ariko zose nizo muri Brazil. Muri Brazil ni igihugu gitangaje. Reba rero n'ubungu cyamaze imyaka 24 ariyo iyoboye urutonde urunguru FIFA igenda ikoraho cyane, ikora buri mwaka igenda igaragaza amakipe nyine akomeye ku isi, igenda ikora urutonde iyatondetse bitewe performance agenda agira cyangwa se izindi mpamvu zabo bafite bagenderaho. Ariko Brazil urutonde yarumazeho imyaka 24. Iyi ni imyaka myinshi,
nta kindi gihugu kirayikuraho. Nibikubwira gutyo ntugire ngo yagiyeho inshuro 24, oya, imyaka 24 ikurikiranye. Agahego ka munani ni umunyezamu watsinze ibitego 131. Rogelio Kenny ni wa munyezamu nakubwiye wakinnye imikino 310 mu mwaka umwe. Uyu munyezamu muri kariyeri ye yaje kubatsinamo ibitego 131. Nawe tekereza uburyo ibitego by'umunyezamu bigoye kubitsinda. Akenshi na kenshi kubitsinda usanga ari kwa kundi baba nka finali wenda cyangwa se bari gushaka kwikarifiya, ugasanga wenda baranganije bagiye muri prolongation, bateye penalty 5 biranze bakomeje kunganya bakagenda bakagera nko kuri nyezamu. Ariko ibazo yatsinze ibitego 131. Ibyo kandi nabyo ntabwo bikunze kuba byabaho, kuba penalty 5 zabasha kuba zarenga batarasobanukirwa ikipe itsinda, ariko uyu nguyu yaje kuba yatsinda ibitego 131. My friend, ibitego ni byinshi. Ni byinshi kubera ko ndahanya nashidikanya ko hari abakinnyi batabitsinze kandi bakina imbere. Abandi banyezamu ntabwo bagera ku bitego 20, ariko uyu nguyu yaje kuba yatsinda ibitego 131 muri kariyeri ye. Rogelio Kenny, urumva ko aka nakayiko kadasanzwe gashobora kutazigera gacibwa n'undi muntu wari we wese kuri iyi si. Agahego ka 9 nakayiko gatangaje uri butungurwe, karatangaje. Ibaze gutsinda ibitego 149 ku busa. Madagascar yaje kuba yatsinda AS Adema muri 2007 ibitego 149 ku busa. Ibaze ibi bitego 149 ku busa. Akandi kwibaza nimba buri masego akanya ubibaze uri kumva ko at least nka buri masegonda 30 cyangwa se 35 hajyagamo igitego. Ndibaza ese umunyezamu ari mu kibuga, ese harimo abakinnyi nta muntu wari urimo. Ibi ni ibintu bitangaje, ibi ni ibintu bisa nk'ibidashoboka ukurikije ubwenge bwa muntu. Hari umukino ubundi, uyu mukino muri Madagascar waje kubarangira harimo ibitego 149 ku busa, kubera nyine nabyita nk'iki, nabyita nk'ubuhanga bw'ikipe imwe, cyangwa se nyine ugasanga nyine abakinnyi rimwe na rimwe bari kwitsinda, rimwe na rimwe nyine bafite akajagari kenshi. Ariko iki ni ikintu gitangaje, iki ni ikintu gitangaje. Nawe gihereza ubwonko bwawe umva ukuntu iki kintu gitangaje. Ibitego 149. Aka kanya sezo irarangira muri Premier League, ikipe nyinshi ibitego zitanabitsinda, nyinshi cyane zidatsinze n'ibi bitego. Ariko ibaze mu kubitsinda muri match imwe. Nawe mbarira akanya umbwire ngo minota 90 ubwo buri kitego cyajyaga mu masegonda ngahe. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Akandi gahego ka 10 nako kanyuma, mana yanjye, iyi kipe, iki gihugu muri Brazil gikomeje gutuma twumirwa. Iyi kipe yatsinze imikino 58 yikurikiranya idatsinzwemo n'umwe, itananganyije n'umwe. Imagine, ibaza akagahigo mbwire ngo ni ikihe gihugu kindi gishobora kuzaca akagahigo imikino 58 yikurikiranya kuva mu mwaka w'igihumbi 1993 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1996. Ikipe yatsinze imikino 58 yikurikiranya idatsinzwemo n'umwe. Brazil ni igihugu gikomeye cyane nyaboneka. Kuri football Brazil nimushaka mujye mureka twese tuyunamire tuvuga ati nyaboneka, none n'ubwo igihugu cyakena Brazil mukabona urayitsinze ukabona ugize ute. Ariko jye umenya ko Brazil ni igihugu cy'abarijande. Brazil ifite uduhigo, ibaze ko mu duhigo 10 twabaye mu mateka y'uruhago Brazil ifitemo 3 gutwara, nako bisa nka ari 4. Umukinnyi watsinze ibitego byinshi ava muri Brazil. Brazil ifite ibikombe by'isi 6 sorry. Brazil ikaba ari igihugu cyamaze imyaka 24 aricyo gihugu kibi cya mbere ku rutonde rwa FIFA ngaruka mwaka. None Brazil yatsinze imikino 58 yikurikiranya idatsinzwemo n'umwe. Ubwo koko mutetse ku Rwanda mushatse rimwe akemera ko Brazil aricyo gihugu cya mbere kirenze. Tubigiye mu bihugu Brazil yo twajya the goat, kuko imibare irabigaragaza ko Brazil ari igihugu kidasanzwe. Kugera kuri iyi si iki gihe biragoye ko ari igihugu wabona gikoze ibi bintu. N'ikipe biragoye ko wabona ibishoboye, ariko Brazil ibintu yarabikoze. Ubwo rero uri kumva ko Brazil akanagahigo kadasanzwe, ibintu ni ibintu bidasanzwe. Kugira ngo akagahigo kabashe kuba kavaho kuri iki gihe biragoye. Mubwira ngo iki kiganiro twakugejeho niba wagikunze dushyiraho like, ndetse unagisharinga n'inshuti zawe wenda wumva wakifuje ko zakamenye ibi bintu. Murakoze cyane.